vrati odmah tu. Ide. Ide do Mateja. Znači idemo... A iza mene šta ko igra? Prva devetorka. Iza mene šta? Idemo 9. Moja desna strana. Mogu vidjeti loptu još mi ne Kapetan. Ja ću nije vidim koje ide stani lijepo i Govan. Čekaj, i mir, tišina. Kad dođemo, tišat ćemo do sredine, ti mene pratite. Do sredine i onda ćete se lijepo